Kombongan masalo na puang tu di pakaborok lan puang Yesu salama hari Paskah menteng kalante allo Senin tanggal 5 April tahun 2020 misa mak kure sumanga ki mama sena puang tontong lempan la umbasa ki kadana puang matua lamai surana Rasulu Paulus lakoto Korintus 1 Korintus pasal 15 ayat misa saya lako ayat 10 misa mai komita palaku patunduan tamas sambayang mak kure sumanga akan mati olo malabi milan temelambi to temo puang liu mama semi lako kami kombongan mi kure sumanga tual lo bakru mika maseangkan ni kure sumanga dolo yomai la umbasakan kada maseromi rondongkan puang kuasa pena masalo denopa na ulendui kadami tontongkan di pamatoto lalu mintu sulapa katuangki lan puang Yesu kine mas sambayang amen. 1 Korintus pasal 15 di pamula diomai ayat misa saya lako ayat 10 misa kadanna puang nakua kamanasanna tongan diona kamalimbangunanna tomate kamu siuluku kupakaleso lako kalemi tu kareba kaparanuan kupa pesanan lako kalemi tumangka mitarima siamanda mini bendan ia dukamo mipo makariman podo ami toe mandai susitu kupa pesanan lako kalemi boko ke unola salai tu kauntari mami kapatonganan belana bunga na kusorong lako kalemi tu apa mangka duka kutarima tu kumua ia tu Kristus mangka mate belan nakasalanta susitu dipokadanna lan surak madatu sia mangka mo dipeliang na allo mak pentalun na dipamalimbangun sule susitu dipokadanna lan surak madatu sia mangka mo umpa pekitanan kalena lako Kefas na undinna lako tuto 12 na undina to umpa pekitanan pole omi kalena lako siulu labi 500 na pisan niri nani untiroi budapi tu tau ia to tuopa saya lako to temo apa batu pira-pira mo tumangka mate undina na pa pekitanan kalena lako Yakobus na undina pole o lako mintu Rasulu nama akatampakan na umpa pekitanan duka mi kalena lako kaleku butung lako misa piada di mangura belana ia tuh mintu na Rasulu aku mo tumadiongan na tang sipatu na ladi gente Rasulu tu belana mangka mo umpa kario kombongan na puang matua apa belana pa akamasian na puang matua ang kuda di susite to temo sia ia tu pa akamasian na lako kaleku tae anna tae buak na belan na ondong mo aku mara atakku na ia tu mintui apa tangia aku sangadin na pa akamasian na puang matua tu urondong na ia moto la aku la ia sola nasangi susi mo kipa apisanan to sia susi duka mo mi patongan amin kadana puang ia tu renunganta melambi ito temo ia motu manapa ko atau yakinlah biasa den ulelean to diomai butung patelle keden ni apa na pokada tau natangkan tama tanga ata di kuami minda kita untiro pasa adio rupandang mbai den duka peki
Tutangkan umpatongan ni kedikuai, ia tu puang Yesu manasa mate dao kayu piata. Sia mangka mo malimbangun sule dio mai to tomate tonna allo ma pentalun. Kamatean sia kamalimbangunan na Kristu misa kamanaparan lan pangadaran kasaranian susitu na pepesabian sura amadatu kumua inang tongan tu puang Yesu mate sia malimbangun mo sule dio mai to tomate. Kombongan na puang nataloi mo tu kuasa dosa sia kuasa kamatean. Lan misa Korintus pasal 5 ayat 55 saya lako 57 nakatapai Rasul Paulus nakua. Kamatean, umba mira tu kapatoloanmu. Kamatean, umba mira tu pasuimu. Ia tu pasui na kamatean ia mo tu kasalan. Na ia tu kamatotoran na kasalan ia mo tu sukaran aluk. Apa kurre sumanga analangan puang matua tu umpa kamasian ni lako kaleta tu kapataloan tete dio puang Yesu Karistu. Garonto na kapatonganan na kasaranian ia mo tu kamalimbangunan na Kristus dio mai to tomate. Susi na pokada Rasul Paulus kumua ta ega ina tu kapatongananta sia ta ega ina tu kareba kaparanuan di patale ketai anna malimbangun tu puang Yesu. Kamalimbangunan na ia mo umpamanasaki pentoyan kumua ia te katuanta lantelino tae anna maangge kamatean lantelino sangadina lama limbangun duka ki susi lama limbangun duka ki sule susi puang Yesu ma palulako katuan saya lakona batu kehidupan yang kekal. Maleso lan 1 Korintus pasal 55 ayat 20 misa nakua belan na susi tu kamatean tete dio misa tau tenduka tu kamalimbangunan tete dio mai to tomate tete dio misa tau. Kamanaparan lako kamalimbangunan na Kristu ia mola mendadi kamatotoranta sia kamau paranta belan na ia mo umpamanasai kumua unampuiki kaparanuan lako atulasai ia mo tu katuan tontong sai lakona. Mai komi ta tontong manapa alan puang yakinlah Tuhan memberkati. Mai komita masambayang. Ambek mamaselan seruga kurre sumanga pole poraya ia tu diona kamalimbangunan na Kristu. Kurre sumanga urayakan kan allo Paskah. Kurre sumanga tu kadami umpama totokan. Kurre sumanga puang deno pa anayate kami taumi tontongkan ni ulo pian ni tu katuan kitontong untiroi kumua belanna mama semi belanna pak kaboromi. Kurre sumanga o puang matua. Melambi ito temo rampo kisorong tu kombongami inde jemaat ramah. Kamasei siapa kaboroi puang. Si solamintu kombongan lante liliina jemaat ramah sialan ruang virtual. Atu totemo makure sumanga akan belan nama masena puang tontong lempan. Nayati jemaat ramah makure sumanga akan talung pulo misa tahun na kirayakan tu ulang tahun jemaat ramah. Kure sumanga o puang. Na tontongkan ni urayakan Paskah kamalimbangunan na puang Yesu diong may tomate na pamatoto kan mas solanasang. Kikure sumanga duka puang belan na lante tanga-tanga na jemaat ramah mi utus mo tutaumi Pendeta Petrus Tangkiallo sola keluarga tontong komi puang umpa kaboroi ungkamasei
lan unangka pelayanan si sola majelis gereja, sia sola mintu jemaat lan tanga-tangana jemaat rama. Ambe mamaselan suruga makure sumanga akan si sola mintu kombongan tuma ulang tahun, sia mintu berkat-berkat lan te tanga-tangana kombongan. Kama sepuang tu kombongan mi rondongi na tontong untiroi kumuaya tu katuan ya tu kamamasean ludio mai puang matua. Ambek mamaselan suruga makure sumanga akan nih. Belanna tontong mi taranak tu taum mi lan mak rupa-rupa agan katuan. Kamu puang laun rondong itu mintu keluarga lan tetangga-tangana jemaat rama tulan duka cita. Kipas sambayangan tu ibu mertua dari Bapak Andarias P. Batara, nenek Boko, ibu mertua dari Bapak Penatua Luther Bela, tumi tambai kaborok mo, Bapak Petrus Baru, ayahanda dari Bapak Agustinus, Bapak Samuel Kambuno, orang tua dari Ibu Norma, keluarga dari Nyonya PM Nasrim di Tanah Toraja, orang tua dari Bapak Agustinus Lete yaitu Nenek Lete, batu Nenek Rian, tumi tambai kaborok do Rumah Sakit Elim, kamu puang laun hibur keluarga, kipas sambayangan duka tu keluarga dari Bapak Matius Lantang, tu mitambai kaborok do Toraya sepupu kamu puang laun tontong un hiburi den no pa namintu keluarga tontong di Pakatana. Ambek mamaselan suruga kipas sambayangan duka tu kombongan lante tanga-tangana jemaat tu marasa lambanua pa adampian. Kipas sambayangan tu Pandita Yusuf Maliku tu marasa lambanua pa adampian, Ibu Pendeta Oktavina Lago, Nyonya Agustina Patongloan, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya Cehadengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak Penatu Albertus Toding, Nyonya Rahel Toding, Saudari Muli, Bapak Simon Paluin, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Bapak Yesa Lulinggi, Oma Keti, Ibu Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Ibu Matilda Timisela, anak kami Satria Rama, Bapak Yusuf Dengin, Nyonya JS Bane, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Saudara Andri Rapa, Bapak Agus Mangi, Nyonya Damaris Siri, Nyonya Vera, Agiestia Aditya, Bapak Sugeng Prihatno, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya M. Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Bapak dan Ibu Peter Tena, Nyonya Hermin Barang Ruse, Bapak Penatua Lute Lantang, Bapak Mesak Rante Padang dalam tahap pemulihan, nabak tu pira-pira pa, tu kombongan ki, kombongan na puang, lante tanga-tanga jemaat tu marasan istirahat belanna kamalaman. Kamu puang la pamaleke, kamu puang la pakatanay, mi pasake tu pedampi nairu, sia kande na mintu datoro tu mandarana. Kure sumanga ambek mamase, tontong duka kipas sambayangan tu mintu pelayanan lante minggu iate, pasake tu panitia hari raya gerejawi, tim emeritasi na
Mintu majelis gereja sia pengurus OIG unangkaran itu mintu pelayanan. Kamu puang la untoi mandai, ondong piraka panitia pembangunan, gedung serbaguna sia ruang sekolah minggu, kamu la umpasake. Kure sumanga tu toma aparenta, lantai tanga-tangana Makassar, Pak Wali Kota Makassar, tontong komimpasake sia mintu pemerintah TNI Polri, nangkaran ni tudiona pengkarangan lantai tanga-tangana Kota Makassar, sia lantai bangsa Indonesia, kamasei sia pasake puang. Kipasambayangan tu mintu keluarga Bapak Pendeta Petrus Tangkiallo, turampo lantai tanga-tangana jemaat Rama, ya kela sule marampai lako lu banggai, majelis gereja yang melu banggai, kamu puang la umpasake, temoto tu mintu keluarga, kamu la umpasake. Pagari mukan puang, mi tarimakan kemasambayang kalampong Yesu, puang pelak bakna kasalangki. Amin. Salama kaboro puang tontong ungkamaseki solanasang.